ayat anay sangsangayan ayat akin na ikaw naipaay mo unua pagkaragsaka uray awan ka malaglagip ka nagitila daw ang ina nagitinarway nga inauta tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay ayaten ka ipat matengken pudno adungdungin ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man daytoy biyag ko agmay sa katoy puso uray awan ka malaglagip ka nagitila daw ang inak makitkita nagitinarway nga inangauta tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga'y ayaten ka ipat pateken puno adungdungin ka uray paino imatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man daytoy biyag ko agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka ipat pateken puno adungdungin ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man daytoy biyag ko agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka ipat pateken pudno adungdungin ka uray paino imatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man daytoy biyag ko agmay sa katoy puso magudas man daytoy biyag ko agmay sa katoy puso
padakes intar aramiden. Jak may turet pay kain na kuyaen. Panagluana kapukan yaklaen. Jak maiptur no sa tila karekto.
Pinanawan na napukaw metten tuy ragsa puso tinasugat taawanen ni ayat nagbanag adag sanggasa nagkarika iti kanyak asisyak ti patpatken kim naglabas ti panawen nagbaliw kametten itasaranay kuni saen naulpit kabiyak ko tinrarem mo daytoy puso linaksit nakit awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mo lak amen tumet ubyak ko apay kastoy ni ayat inpaidam nakaman kanya ngem awan maaramidak kastalaeng migasat liday ti innak naragpat naulpit kabiyak ko tinrarem mo daytoy puso linaksid nakit awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mo lak amen tumet ubyak ko naulpit kabiyak ko tinrarem mo daytoy puso linaksid nakit awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mo lak amen tumet ubyak ko naulpit kabiyak ko tinrarem mo daytoy puso linaksid nakit awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mo lak amen tumet ubyak ko daytoy ngay naramit mo lak amen tumet ubyak ko Adda inag nasabat umaket ngem nalabsat inismak ket kimit ba nagtibayong tuy kaunggak no tilanga ipet pauli di pa maginawaw sexy agtawen santi 60 lung ay na pailag makagargari umakit na agpaisong labing sa pailatin na babato makaalino ti batong na makaparuso pailakin nina at babaketa isut kun kunada kanya uray manuyuyawen dat di da metrik na tuy marik na agbabaketa kuno nga agbabaketa di da nga minamutiganas di bakit akainayan ayan
sami arakok na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray no kuribet bet awan sa pulemin na kinagaget nagkelariro tay kunkunada nga amoy lupati ang onda di bakit akaruman sa nagpaituba di ganas na babaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawenda di dametrik na tuy marik na babaketa udunga babaketa idangami na mo di ganas di bakit aga inayan ayan babaketa udunga babaketa idangami na mo di ganas di bakit aga inayan ayan Umatol iti bakit kaskala at datlangin awan sa kulem di kinasami arakok natin inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray no kuribet bet awan sa pulemin na kinagaget nagkelariro tay kunkunada nga amoy lupati ang onda di bakit akaruman sa nagpaituma di ganas na babaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawenda di dametrik na tuy marik na babaketa udunga babaketa idangami na mo di ganas di bakit aga inayan ayan idangami na mo di ganas di bakit aga inayan ayan